والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكواني أكواتي الشمار كفوني ورموتي قالي بكم جرت مرت نقاف رحمن ربي كدومان قامني سنبرا حاجراتو أجائب هدو نما غارما وروني ومني أبوليان كأنك من نما كيستي درجة جرو ميل أنكو وانت هدو باقي تكو نمي عجزة ولكن ربي إنه حالا في سوم ألبونا سو جرين نتو بيخين رانو باسي مرغنو دافسيسي كيستو حالي بيا جوردان جرام كون بوليان كين هدو ركتا جرا هدو بويا جرا بيا سان كيستي نما يوني با يتا شمران كين كراكون دارغون كمين دان دورغتا موكا nyaata isaanii dhoorgatanii dararmaa rabbiin isaanii haa laaffisu. Wallaahi rabbiin nu haa laaffisu. Wal qarqaaranii lammiif birmatee wal qarqaaranii waan kana mul'isuun hedduu tokko nama gammachiisa. Maashaallah tabaarakallah. Oromootii qaalii amantaa osoo hin jenne osoo waliin qoonne tokko taane akkanumatti waliif birmachuu waliif yaaduun wal qarqaaruun waan guddaarraan nama gaya akkanumatti jabaadha itti fufaa hedduu nama gammachiisa. Walii birmatanii walii qarqaaranii rakkataa keenya kamana jaraa keessatti rakkate rakkoo keessaa baasanii qonsilaa bira fidanii gargaaruun waan guddaadha. Qonsilaallee rabbiin qonsilaa gaarii akkanumatti rakkataa maraa birmatu rabbiin nu haa taasisu. Jabaadha wallaahi maashaallah hedduu namatti toltanii akkanatti wal qarqaaranii uummata keenya rakkate kana walii galanii rakkoo keessaa baasu hedduu namatti tola. Jabaadha akkanumatti itti fufaa isiniin jedha Oromootii qaalii. Akkanumatti tokko taanee walii yaaduun keenya hedduu natti tole wallaahi. Akkanumatti rabbiin nama yoomuu wal qarqaaree yoomuu rakkoo kana keessaa wal baasu rabbiin nu haa taasisu. መልካም ነገር ለመስራት ለራሳችን ነው። በጣም እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው የሰራችው እህቶቼ ወንድሞቼ። አገር አንድ ላይ ተረባርቦ እህቶቻችን የሰው ቤት ውስጥ የሚቸገሩ እንዲማገዝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በርቱ በጣም በርቱ። ደስ የሚል ስራ እየሰራችሁ ነው። እንዲቀጥሉበት ነው የምለው እኔ እህቶቼ። ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሁሉም የእናንተ ስራ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንዲሁ አሁንም እናንተ እንዲማገዝ በርቱ። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የምትሰሩት። አላህ ያግዛችሁ። እንዲሁ አንድ ሆነን ታግዘን ዜጎቻችን የሚቸገሩበት የሰው ቤት ውስጥ አላህ ከችግር ያወጣችሁ። እየተቸገሩ ካለ አሁንም አግዙ። እንዲሁ በርቱ። በእምነት ሳንለያይ አንድ ሆነን ለአገራችን ለወገናችን እንታገዝ። አሁንም እንዲቀጥሉበት ደስ የሚል ነገር ነው የምትሰሩት እህቶቻችን ወንድሞቻችን። የተቸገሩ የሰው ቤት ውስጥ የምታግዙት አሁንም እንዲቀጥሉበት ደስ የሚል ነገር ስራ ነው የተሰራችው። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.